Tribunal Constitucional wasipa iskay kaqsalanmi, internet nintakama audienciata hispirachin, hinaspa iskay chunka iskayniyuq constitucional hatipaykunata botanallapaq ñasajirun. Iskay uras kimsa chunka minutusniyuq chisinkuy pachatam hallarirurqa, iskay waranja chunka pusaqniyuq watapa, iskay waranja pusaq pacha kimsa chunka tawayuq yupaychasqa habeas corpus mañakuywan. Dania Cos Barón mañarukurqa Interior Ministeriopa contrampi. Tumpaqkunapa hinallataq tumpasqakunapa abogadonkuna rimarisqanpaq hipallantam chunka suqtayuq habeas data hatipaykunata botanapaq sajirunku. Pichqa amparo mañakuyta, hinallataq huk proceso cumplimiento mañakuyta. Junín, Lima, Loreto, Sullana, Piura, Puno, Tacna llaqtakunamanta hamuqkunata. Iskaykaq sala wasiyukutam umallin Augusto Ferrero Costa magistrado. Chaypim huñunakullankutaq Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Ardón de Taboada magistrado kunapas.